Бүгін мен сізге оқıyacağım. Артур Корней Чуйковский, Риза Фазыл'ның тәржімесі. Sabah erте күн туғанда ювуналар айванлар, мышычықлар, эмхушчықлар, чучамилер, торғайлар. Тек сен барып ювунмайсың, хат-хат кереге батқансың. Сен кірлендің, әршей хача, тапштансыз қалғансың. Yaşasın kokulu sabun, yumuşak 105 yaşasın. Dişlerini yuvmak her gün, adet olup başlasın. Gelin kölge, ozenlerge, denizlerge dalayıq. Hayda olsa suğa dalıp, sudan lezzet alayıq. Yuvunayıq, emyaldayıq, sağlam olup haydayıq. Em vannada, em legende, bir yerde, vakit, temiz suğa, salkın suğa, şan şeref dep айтайық. Білгенсеңіз, aziz dostlar, yazылыңыз менің каналыма, ve koyunuz bana like. Görüşkence.